Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Njaka nafikira yufanya videos kwa leo yenu. Haukaenga mjoka ya irantre yeze champione senjanzi yani baada uvumzi wa hezi machijapo nje. Sheka wajibu. Ikawajibu njebanu haukaya ngapo zinji zila yao. Na izonga joenda zati ya shaka harumwe furaha ya Comores okayenga joka ya yespor ngendono ya djuwu vontsi djuwu ngeronesa la manjema haruma vonze ichongeze Comores ina mwana Comores nguhisi kange nansi hena mwana mwenze rumbi ujiwiwa hena mnikao Duwa na wahe Comores razali wao haruma vonze nana wala walobo vontsi djuwu wachanganye mata haukubaliana fikra nzima nada hubalia biramu ya hensi ya hatu ya hiza juu yamge ikari shanga boshaka ijo chongeza zengo izo zinje shaka karedo ubana fasi so alhamdulillah sha kila chongeza ke karna habambabi haukayanga joka ya iza lobons juu nade federation ya mpira wa mdu wa hensi ya hatu ndio muhimu ahongoza na haukaya andon kayema zamana walo yabo o mazamana wastahiki kijachongeze kekano jorongoziwa ukaya ya baharamwana de umuso abula shakafihi rudoshelizana haukanga sibado hashelizana na hashelizana ukaya banu yensila hatusonti pia hena mzima dasi la shakafihi ya change shana rinjie mbabi harumiza huswe diaspora rahare jajo mva uo ngarinjia umva wahusu hitma ya bage sumao mwezi 20 ya mwezi wa Oktobro harume diaspora lusu alikao ngalintabisha hakuuja bakanga tabishwa ku murowenchi besho atizikuru mbabi harumu mpango wabira ukaya mpango wabira ukamli haku dari swala likamusoni kabo mkinishia kabo wengi watushinda waelewa hizo na kahanja nabe ndio wajibu ndeje bano sikwale wenu gebidon ndeje hamuta swarbe shoda kambila unraru ni enjeze mbabi harumwezo na kahanja nabe mwatusishia darangalie harumwezi pare sa Faransa batsina shaka ichoka yonche pia ngarajihunda uka wana wa Comores wenga wana wa Comores wafiao haruma mizinga ya husu hawao ngabo le polisi ya Faransa warao hicho imaisha yehe mwana Comores nade toma he mwana Comores ngedono mbomoha au kaya wana wenji kwa chunda la malezi ya walazimu wala wajomba yakabidi wa warongoze kwachu kilo baoni wa baba hao kwachu kama ndani wana ngwendo mbaha wajihunu ga harumu hatwari nziro chukayo ntipia shega joka kahuja unganjizi yasum yaho environment ndawala makomori ye walo harume diaspora waroha harume sije ya ushinda wangalie omujitama wa hensi ya hatu nade avenir ya howana shawajihunru ngwanjia unongo zachu wahusu nongo kangizo kule nao ngwajihundra ukaya ngwajihundra harume politiki ya Comores ngauma upoza walobonsi djuwu waonao heli wabao ngauma upoza walobonsi djuwu washemezao ngabwandu wema walo harumwe yezi jabu yakanga muwai walo harumwezi wanzo wafanye izo ziwahusu izo zihusu walo vontsi djuwu wajibasulie yembe hao leo mdu lo harumwe diaspora haranti ya shilobo soni mwahenga shangami yao nangamjoka yetomaya yehe Comores yinji giyo harumwe diaspora hakaiho do hulio mbabiza maamala wa Comores wafanywa hazi tajiri
titajiri ndondo kinyume hensi hatu maskini leo mru fanyo hazi vontsi djuwu kati za sawa mru fanyo hazi harumwe diaspora apweka ya diaspora sihwa apweko morisihwa jabaka haina wakati ya diaspora ijoka ushio wananyawa lo vontsi djuwu hawa misezi chowa wane abungu watia ubaya ngautia krizi ka kena ushinda ngwa wagamiza wow abu waranti zila hazao za lazimu ya urongoze societe ya hatu ilo harumwe diaspora wanangu arolau hitsa ngwa jiranao lau hitsa ngwendo harumwe mwendo mui kwatu zamba sha warenge mjo watu wahusu ngwendo nu ye kazi rijitijazaya garija harumwe pande wa hitima ya mbangeso mao wewe mwana mkomori ulona akili inga wezo amana karchunji ya upande ukayale wenu zila decision zamba ukaya mrujenda haruma hitima hiyo yenda vontsi djuwu ngujobo ya shepashili yo haruma mezi 6 honda mezi 10 yo decision kao ngamba ushangabo ndoko ngejo lazima rijue ukanga mru kongu jo jipanga kanga ndo haruma haza haheza maha kanuka mhara hohenda ukaya ngodi yo yabakishe maha yafanyiza hazahi arje abo yo decision kanga da kechumu kotesheri mbano gito kayo ntipi ngabo walikao wasawa joka kana henda yo ti decision kanga jo saidia she decision ya hawo mwana mkomori ngajo ubembe haruma ya kilia ha urambu wendro kaya we mwana ya juha ya rende nayo na banu mwana yetu wa mzima ikaulele mwana aho nai ya bongo zurwe wangu ikachilele wangu nai abunga nzurwe waho mwana ti wa mzima infaida ya tusonti pia bal hatemfa wala wazaya yojo faidisha familia jina ichoche de haho mwana wetu wa mzima ngaji tayari mangamizo wana wa Komori mwana ngurego shononde yatahembaya haya mtevazia hawaya mpoeshe hichwa uhafanya naye shangu ambiyo wabakisha na renchi politiki mbali baba shinde shangami zao yensi ya hatu kapati mrujue ho yaliendao ngove mwana wabambu ngove mno mri aringa shononde ya henda ya nzua pemba ya hisha hicho ya mrema ya rema mbaba ha shononde wewe zono masila dukaya yemruola umrende hero chilicha ancho jodore de Duwa ile hawalona mo satili hafa ngabodo mweshele zizo wabakisha ukaya yenzia nzima dukayo wana wanu mdobo nsiju na mdopula nezitwa na mdopula no wababa nyezitwa na mpuwe wababa nyezitwa banda bwe serikali ni josa vontsi gizo wapozitwa mheya wasamba ana mwapozitwa bala waripozitwa walisowa pozitwa yapori hundu indi yode mana ndejezao le suala la juzi na lamba ukaya wao da walarkawa parao majulungwe wanada mwacho na akili Mfaransa yuju hamba tetviti wanada mko kwa tina akili yode heri mimi na wajuje na dina mnikaniwo eshonde hombini ngamnujo ni para sesimu isho ngamita yari mnipare julunga mnipare daba haumni par hena jina mjoka hanga zami ngani kanikaje mrujo subuti hende haru mahiti manda hizo umanada mtina akili yodi yo mimi ni mkazaoni jina hendo juma yapo wakanga mjuwa ukayosumu yonga mdomo aliso ngamdomo mweneke fahamwe mawani nosenjizo wana wa Komori ukaya yo haki ukaya hena mrujo jusashonode hawa mwana nyahafu
hawo mbaba hafu hawo hamreme ngarjo mrenda hero hunu ngarjo usabu nziani rifanye michango rimnikende kanga nyina mo kaka mchina mo yefahamia nyi ngarjo wani kama pesa iso yode fasiri yabo majulungwe mwandesa te fikra zinu gamitayari mniparesi mjoka hanja shasi sina hakika mungu narangaliendo ukabanu banu bakia nansi huwa shasi na zongozi nuhuja wojinga wenda mno batidele suala la kaya bala haulawa hausuala kaya hawa mru bandele suala la hoa bakisha mkadobu wa nyungu na manayo ona ukavugo juezo rendao mwana lango msomeso yega ekamchone ajali yabiro kabasa ho regashondo tsinje mwana nyoketu okomore yoke jakaya yonge lawa hunu kakamchole wakayezo ngazila wa hunu ani mwelezene kazi ngala wa hunu ngamju hana mtihane shizo ngazila wa hunu hokaya ye fikra mloni yo dukaya ye nzia dukaya wanadamu wajisa zongo ndo wadoplanezi itwa mzamba ngamzambao sikati tayari ngo gizo sikebo ntjuwu banga vontsi zarengu agarone Cameroon president ya chirengana kwa independent abasa ngeyabo banga vontsi njiji lo harmo Europa fara Ingereza wo mfaume ngo yabo kwa japaroroha rone Canada wa tawaliwa ni Ingereza New Zealand Australia Borongo na wamanada mchido chokale weinu nga manjao hena usiku mchoka na prezida badi yojo mkinishiha ya maisha ya kibinadamu yende yao ibakishe shabi ya mapolitisie wojo wanilia shilahirisha hina namna ya ujochogeza watizure maisha hao okay opposition keti capable yoshinda wajiutsakanye vanhu vadzime kavendo kaya wapulane okagwa jozi jo wahunda ekamwa fanyilia e politiki ya badwane diaspora endo henda bonsi djuwu nado mpuwezi tsoho waze wao badi jode jo wahunda kwati tayari rongo hamandizo ni diaspora na mkera zimlile bosoni mwana na mangalieze mog jasajaja ya wana wa Comores risome saani uka vane mwana Comores nge bido ya somwa yarensi adungo wana mabandi vontsi wakuzole bange yende shioni yafanye hazi shawo mapesa harakanu kachimema shava hubo mjaje nganjo usomwa ukaya toshiha ne mrume ya wahaho lewe inu watike makoshi ya 43 umangoni bakana 45 bakana 42 bakana makoshi ya 40 haina usiku machoka makoshi ya difera umangoju wetanda juha wosoni wetanda ye mana wala bahe ye juha bala shakana ko dahoni e mwana kana ko dahoni gujuwa mbuha ya junde na mabandi vontsi hokagono haya ena sikupa choka kalite ya leo ngabo Nike ya makoshi ya karande ngabo haina kalite ya makoshi ngabo bala zi Adidas za model na bala ngabo karande ngabo 43 ngabo 40 ngabo makoshi ya difera haina wakati halafu hajuha haono mshajajawula hajuha jungono haya ya juu ya rohe nge video mwanadamu ya juwe ya adabu ya hene mwana ni master ya hene mwana ukekaho yeseno bilaga vironda ni kana bakishonda ni nge video mwana ya mjajo turukuma pesa ekai mrume holola turuku ye mrume ya bakishoda honi shauchi mrebo nze bahari kuchuhanjo fanye divorce ye bakishabala ekakuhumto wabala ye sociali watijum parisa bala yabwe mwana kachona jorela mbaba aboko do yabakishe yiho
gwe abole kugumanyula Komori ngali jihunro bonze gwende wajunjila abantu kugumanyula bajime kango ataho gardenor au kango ataho la public kango ataho abantu watawe ya zabilo uda honi wajundi bala wajundi kwa tina zuhamba wapange fikira za kikatili wajundi magarini kwa chungu hamezo mba wanjo wambe wede wakazi malaho maili mararu mane bala kwa chungu hanza wande benefits huda na benefits wajundi bantu bajima uhowana ngwagenda obonze wajundu na bandi urala hicho i avenir yahe Komori ngamila chao ni mlo harmwe diaspora kapati fundi jo shinda juje teno gozino arkensi sisi wahe diaspora rangalie risakrifie mapesa rangalie avenir ya howana rete no sikruto mlo kaba wa mwana Komori ikari riba kishabala shanga ndo changa fikira za kishetwani rambio walogu la wajitinje tabia za Komori za zichoza kikomori eyo tabia hindi na rambeza hatuhunu sharti nditena ndorenga pazore niko walogu la abangari jimenyele yao yensi rikahula rikaona zitabu na mraka una zitabu ichongeza ndu watawa zitabu zila rangu zamani yinchidu wakati wazali se diaspora ni wandu watawa zitabu rangu hale wa jarbe diaspora na mjuo karita wa tabu za wenshi kabati mjuo amba hatawa politiki hatawa hatabu ya maisha ambayo ndo hula okanga bufami ko ushinda wabiri nchunda rwajela mbahindu ngabo miji kawo ya twauni she diaspora inu umanga unu uja uchongeza ze famizo zi nemijiyo mgwai jelia basange shindao yejangalia hasababu de diaspora ritawa hizo ritijarita mrenti wabakisha mwensi juu izo do pani na kahanja na ambe ukaya ya decision ya he mrujo da harumaze hitima hizo wongu tangu ka hela mrujo urema mrusho nonde rekawa serikali rekati wa serikali ngarjo mrenda hero na singarjo ujila mapesa ngarjo kaza koparu ujile mapesa ribesheze famiza yusumu amsubutinda je ka wola ba wenda mno wojulungo wenda mno fikira jicho na zilawi chwana minga mnatamaka wa diaspora wanadamu walona fikira wanadamu walona akili wakati wa maandamano mrujo handa harima maandamano shayani yani inusumu inti maandamano wala inti duwa inusumu wawandu walona akili beshanga wandu wa opposition yabo wawandu walona akili waju refresh kati no gozodunga na mzilaani banu de zabira rogojizo na mzilaani haina mrujo juha wanada Muhammad wao na msali hamguna mtume mlaani hama ndogo hamadizo abage ngarinda haruma mada ya pili ni mada ya hesport ya vontsi djuwu au kaya banicho do hamba njaparo hamba mbizi jiro vontsi djuwu shaban banisi uzamba wanadamu kao sihishiliana wandu wafanywa hazi harume federation inshallah shakafihi ridwa shukuri mbabi ukaya ngabo mapoto kao tena ngarjojo hamba ngabo mapoto yendao harume federation inshallah shakarifanyi balance ritike mazuluma ritike na uzulumifu wahe avenir ya hensi ya hatu ha entere za ukamruge na manzani wahe ha mrungu wandu fulani wafanywa hazi harume federation mriende yake kambe zviranai nazon kayambe senga bo histoire nziro ikaonge ndauno la hiyo kaya mkinisiha mpira wa hele 15 mkinisiha uchiri wa Comores mkinisiha uchiri wa Comores gabo rimakinisiha ukaya mkinisiha ure wa Comores gabo enupando jovira abo wozade shatika jani mweshelezani madomana wa federation ngarjuwa ukaya ngafanywa jitahidi zenda mno ngafanywa jitahidi zenda mno shanga bono kao ngabo bebe ando kayambe se njasubana ujabanu ngabo shiyo kao tishipanga kama na ziyozili kao ngizo muhimu ndo jabanu
ne tafsiri mbavi harma hizo ikawa zibala mada mbili. Gapo mada ya handani ikawa yo sinonimu nzima bishwangio hasingereza shenga jofanya hamuta sora tarshinde ronika mamdi Ibrahim wajoshinda warifanyilie yorishi hawoshi ngazi shikomori ni na shi Faransa. Gapo inu rambao total management gapo ya asa tena ikao ibalie titre ya total design. Gapo yo ngendo ya onese ye maximum ya design dompangish na ni management ngejo harumwenda ngwentu basi ngabo chimie ekangio saturé abo kabati ojuma yabo gabo total management ngendo yanjiye harimo kade wa ukaya izofanyao ngufanyo ho maximum yao harimo legisala hao yode legisala hao ojuma abo kabati izozipangao ekango fanyo shughuli kiasi ya hebija uifanyao shangu ifanye ihunde elegisa yao wakati yahe lejeleo lijise hemba bujuka hifanya no wakati wakabidi uifanye wakati yahe twarabu iremo wakati yafanyishie iha ezirizi halwa wajeni uhajabala warengwa he namna ya lazimu yani wakulambahi ndu yale he wakati ya lazimu batike hata uwezo batike hata mbanu wika ngujilata yo hamba total management no ujere kasi Comores ngana bo harma ye total management yonge njia harma upande ka export no shinda ujere ye vision yahe ye jouerie uluone nationalité ya Comores ulone nationalité ya Comores e ataka ulone nationalité ya Comores total management yonge ndo yanjiye nge kazao ze darubini zahayo yangali yeto ye mundi ka mjizi harma attack harma wana wa Comores rekange harma club tit rekanku ye ukaza jimeliza hao mtahe baseka usahunjiliwa na jana wala yo usahu wasile maximum ya total management wunda ida kao deko chuta ulo yabo ngede fano kato mastuko waka Chelsea manager wa Chelsea waka Paris Saint-Germain wodi arengwa ya ndo abasa entraîneur wa Hemgereza wala wakaangalia ndiye Mangereza wajirekonese kara hako atina mdulo na total management skill rako bati shawa chono kato mastuko wasa Paris daraja hiyo ye Comores wa Paris coach huo abola coach wa hatu ngejo bidi ke yake independent batke influence how can get total management inde ko insiar hunda ko dima be shoka don zima shanchi har maspor shawa jone kango zero har total management wataua warenge entraîneur mabonje e Comores de namna yi warenge entraîneur ulone total management skill ya lona juizi wa ushinda ya jerekip abuke chubidi mru wa federation ya mjia Buhari harime majore joka wataha okange na daraja haruma mengo shenda sisinga sina daraja nzima abwezo coach ya joka upanga na mumnike nafasi ha 99% na mumnike nafasi ha nyinyi federation banyu nganyina za mlazimuni yeshila marisi ne shinwa ya mnika netere ila buomeri ya mnikani inga mshindo mjere haruma maximum ya hayo ngari hundoka mshindo mjere haruma 10% yohule e gerance ya hanyu yu haruma 10% yenge jo hamna mna hindi ngejao haruma e marketing namna hindi niye joka hunda mapesa ya saidiensi maskini hamade ya hatu risijuka na maki ya mapesa shari hundru
kamtushinda mahunda mapesa ya njia mapesa kachunjia vontsi djuwu ilange joha namna hindi federation atoshinda wa rekolte mapesa ya njia jo foti handani foti ya bili yetere mwafanyilwa ni bomer ilomoroni mlona wana ko wenji ngarijo hambe majorite wafanywa hazi yabo harume federation wa moroni kwa tushinda wa jere yetere ya moroni ikayo finali ya bombo njema ya kaureshi hajuzi yende hata kabati mwenje hotel wakati wende penalty kabati mwenje hotel emachi ipulwa natima heni ya kayabo yakawono mpira sha hakauvurizwa ni maji yanku uchoka eto lifuha na yabo bwambaga bafanywa reparation nabo kechuwa sila harme total management doka yamgo afanywa reparation médiocre abo harma zen jour à venir ngarura junde problème ya saten ya ma pesa avurizi wo harma bahari yetere ye budget ya Comores indelao harume federation na budget ya hefi endao harume nti ya hatu engabo gerance au kabati gerance ngabo zero bandrita hawanru wajofanya tere yegwenu wache mbushi ikao kajashinda ya jere tere yahe kajashinda ya jere tere yahe ngo unafoti zinjira hana sisi gochibutuwa mnika dhamano kaya ndio kwa hujau fanyile ya haho na abo ngari wanonaye tena abo ngaronoko management ya federation iderape yemri wanonaye ikao ngari wanona harma coupe d'Afrique des nations ngari wanona harma coupe du monde yeteria heke jakubaliwa urimwe mwa mrenge ya tushide ya repare ha yode ndo ya mfanyile nenkunu mridi tena mwende mwa renge machi ya hatu ya Côte d'Ivoire ya kauresha Côte d'Ivoire mwende mwa ya hatuna sina ye Tunis mwende mwa Côte d'Ivoire na nyimono wakataha ya coupe d'Afrique ya vira wa renge match wa huje match yao ha Zambi Zambi wakabidi warishinde Zambi wale wafanya hata washindo armwe Zambi walibalia kwendo hao wende warifanya pinisio wende warinika hoteli ya ndabu ya tu timu na wakati wakamui warifanyila mazarau harumwe tereha hata wende warifanyila azilar shendere shindo yoko fiasi heda mare machi ya hatu harumwe hao rachona mrenga mzima ya Duba harumwe tere chachidwa na Comores wakamula federation ngabo erreur zinchi sifanishia harireje harumwe tere ya maluzini harumwe masi salarial budget hensi ya hatukao l'hôtel ikao ya zaajiri wao ne daula yoma pesa menji 50 millions yo dezebia mwajo kama mzi huzu maduzini yamsi uhaje ngasina maji ya novuvuni yemvuange nyao yeshinua harifanyila azisi mazi huu hafanyilia yeje ya rozage wanadamu wa ilibasi mzima yake jumocho verifier a rozage ya asubuhi le kamioli jeli holele maji ho simani yo jioni yaje ya control ya rozage wa ilibasi kamioli jele maji ye mapesa ya uhula ya maji yabona indo kaga buzine management yabonga mondao kaya ya maji ya daula abwe daula ngo yawe yakukangwa to wawe ye budget msiuhaje ikele we inuma Comores wono match harmesa bomer marisisi wayo machiwa sha marisisi wayo ikengo do yaone match ya finali e machipulo baka pati mwenjotere babi ya vankandi imenye hasibabu ya majankudi maji ya yankuchu etoli ya wala boji ya dohe yeyo uzwa manahindi
serikali mwabeha aboro no Sarkozy hende iwe helizi hazaka hendelea mwambanga manzo mjere tere hanyu mwirenge ina mwijere namna ya lazimu sha bahati njema kwa jakubali wabnikani wahanchi mbabi za wanrubala wadosa ili ambabi sha na mfanyama kwa chibala na mfanyeze hanyu entabia hindi bu federation tere hamanda ilarmaniki wayo 9 maja mwirengane serikali mchochi na mwijere mba maji yocho holelea na bwe maji ya lovuvuni ya jujo urenga yande ya rose mjoshi nda mule kamio lote za kahajiri wezo zonchi pia ya jula makamio mane chukujima lote joshi nda huje kamio de majuer kwa jambaze bieza ha kamio jima libalie lende bakimzima bo tasi ya rose wajiwani bakimrajina ya rose shamkta uwa ya ukaya gamjuka anti harmwezi rizanyu ima pesa yale harumwe FIFA yaje ima pesa yale harumwe serikali yaje redo angalia harumu pande wa finance zenti zinu alimwamiruka zenti zinu gazisaidi yao ya serikali ili zeti tajiri gazisaidi yao eti yao sisi alhamdulillah rabbil alamin ima supporteri ngwasaidi yao tena ngwasaidi yao za msinadi ngwasaidi yao ifederation wakahena bima wakazi za watohula 50 milioni ya kabidi mwiho juma yabo za kushita biya sha kabja shinda majer yojo la kamio bila undaro za maji namrambie hakika enamne kao ye gerance bo abono pande uwo ngarjao harumo pande wa kasketi yebani ze kasketi za federation ngamjo wazi produire umbani manabo hena federation bahea na mpira bahea na duka lihuzao zetenu ele duka hilo zetriko neze kilot huja ze kasketi yenyide mzijereo imana hiyo joto shijelibe majuer ilibeze loteti dezengo izo basi wakomore na mdajo la triko bala enga mundu faida ngabi harma triko kamtu shida mazijer wanda jine na tizindwa jine na mamafia mandwa jine ngwarenge nema hiyo wenda zao nanyi mweremu mwangu harma serikali mwesaidila yaibu hocho shinda mhunde mbabi mloni umrenge muyunjilie na reje mbabi harmo pande wa hetere enwa katibalo match 3 heures avant et ma pesa ya lobala getingo toshiza ubuna tahu ze restaurants lo harmo stade au environnement ze tricot ze ngozi huzi wa bala na ngoma na mwana mijode go harmo yonge do harmo total management zingoma za kitamaduni wahanti wa mnatere speciali bala watu tongwa do bala wera mpira bala ngabo animation parler nkungizo bala ngaza animeo wala walona ze biye wanjo wanje kaburo tere unjie walo bala wanjo wadone zijiro honzi yani batina mbutia shesi jiriyo dokaya ngonjilo banu bazimo mishawo bodezwa mizinga wala hicho ukakabati management ko restauraga hujazao harumeze restaurant zila rugwa kukomandeo wakansi waheze boisson na masterehi bala ye frangi yo bala rahema chi jandisiwa ukangwa jundu haruma kumanga manyu la furaha machi baksharu ma 30 minutes ego katila wasawa ndisonji ya wadwa jiyo ina magoba ya bulayo ntipia tizima timailima raru shena nga magoba ya sigizawe tere ina nuwa biraru mele gubala sisi yo management terugezo kamtushina mwazangalia inu avertissement ho wana wakomori wa mnikaoni federation nga mwambia dukange wakati renda uwo
wakati enda shabi ngwa jumhila nusio ukaye coach ngufanyiza hahe ya serikali ngwafanyiza hao watu wawe mapesa wanike coach. Alhamdulillah rabbil alamin kartiba sana ukaye federation wasaidia wajao mtaho he coach wewe sisi nasi kamchushi na mawali bangetingula warume gouvernement tena Risizilumwe Comores hawashi hao. Abangeno avertissement Comores wamnikao niyo ya ukaya deja wa latisiwa ni supporteri ha management mbi kwa madam Comores wala kwa jabidi wa tretewe namna ila nozende zivire namna ila ha organisation mbi ya bring garombo Mwenyezi Mungu. Garombo Mwenyezi Mungu zengozi nuzi sikaze kifudi ngo. Nani mchione haya amwambio yoti mazarau. Ya oti mazarau ngani kubalo msomo mlonu. Sha kama ndo tundahar mazinzi za Afrika hapo si sawa dezembihambi ikar jarme total design management ya upanga basi sikarjinira pangando na hapo ngabo wana wakomori wa somo design bonje shangwa hundo Senegal ngwa hundo Cameroon ngwa jihundo anafriki imo wachanganyisha ila izo wasoma nizo waona hula nizo walonizo hapo kwa na zembe hambi wazibala hula kwa joenda wasifanya iyo uongo ma innocent iyo de maana kai hate majori wa lokali kwa tile experience ya wanu wanobo nje ukangwa uno zinji wandudo melange ikanga nyina mdu wa design ya soma ya lobo nje momona kange ngufanya hazi bonje na melange no walo yabo mtanga experience haukaye Comores walona majori mema ndapo warenge walobonze wawabalia wajachanganya wala walobala wadosomea wadochanganya experience shekale une mtu huja kamtushinda mwaona mwananya kamtushinda mwaremacho hamade coach ya remacho bangabido mremacho tena nemru joshinda gere federation oimru Henry yowanada walobala wa gere ho ondana federation wanu Henry iyo ndio hamade coach wangalio ejori mwema ulo mkomoro ulo Italia haulo Angleterre haulo Faransa haulo arma club Lyon au Paris haulo Marseille yewondo nguchaho kachusi uha hata uliba na wili hende haulo ejori wala bwarao ya arma club yahe yenyi ngamsifanyao ngamrema cho mangalio wana nyanyi ma technicien wankunu wajoshinda walo mkomori ajojikubalia yaje ega mangaleo mru wajoshinda yamsaidia rema federation hiyo juma yabo emre mezeda rebiliza hanga mangaleo harmo dunia mwetunda okabanu gasi harmo mnati mtiti kwa 2 milioni ya wanadamu yokarti sawa nanti nkuikango na milioni za wanadamu yabo FIFA kwa ngwari trete mba mitinti hokakartwani kama pesa mapesa mbiazo na oiho kaya msedwane FIFA waunda odo watanga chati ndasi yabo kati joko match sinao hoshinda wahunde match mapesa warinike borililao wajuta wacha arbitri ajuri kazabani jongara nzauri wane nizo rijihunde financier marike wahodari yodi la total management ritipula kui ikarindo pula kui abata kwa jucha arbitri wandra bohulaja ruze match ekamchoneza kama Côte d'Ivoire khoshubuti ende ahuze i match ya Nkezambi hama pesa si harma coupe d'Afrique des Nations Cameroun ratka uzulum da comme ça basi ratka uzulum da na ma joueur kumeno mwejari la covid efife bana wazikubali na buyaje kaya ngariware mawe ni wango rewache hama pesa na hapo ya mapesa kwa juko ya trapeze milioni za mapesa za wakafanya zitere za Cameroon ni Cameroon kwa johunda wanadamu wendewa waone wakati wakajoka ure demi finali na finali ya mungu atawori late shaizo ngazijao kaenge bidori hunde total management dukari shinde ripiku ya ukangasika karoma jueri wa hodari ndondo boko ya arbiti kusujo tindwa kacho ndo fufulia za ngozila ya hapo kajeba kano subuti kena mnarajoka ngebido majueri mema ngejowa mastafu ni hodari nganjawe teriatu chikene hatam na unyongo wankudi ike rafu itikena ntontro
watijojewa humbaba hanu warizie manetere atungio njema tume haraze terezi ndiza kubaliwa zo mpero mbere wao yatungio njema mbabira hana hizo no rikazi wa banu wanruji juwa bano keri wanruwa doji juwa ukaya ngebidiwa rikena mvuzi nji rikena diplomasi nji rikena mapesa rikena volonté rikena media njema na communication njema na diplomasi kama ngejoka na daraja ya juu the maximum total management total design yeteriatike au top basi joka mrihende hatasha kaukaya ngwatamba bahanu bakwa tutho bantu lo balobe mawarisadi ngwatho bantu balomna 40 warikaze bahanu inu competition ya mapesa yefife korompe wangenzo mapesa ekafyo de namna yo wanu wanro wataho mapesa yabeka karja shida raji tajarishando inumachi yakabidika banga sinda za dispoza hatu joka bidikere serikali fiyelwa shamonezi zingirishi na generati ni wata kartujwa bani horenda ngarjoka ukaje ngebidio ye federation wala muhe wangalie tena wanazichana wale waho daribu nje haruma ye technique zinu wananongo wa technique mjemelange shamshorenga mtutenda bada moroni ngio karibune kapitali bada moroni kapitali mrengo wana wa moroni pia mwehensi yabo batino kaya mwangalia bonje mshikarja kana karchina problemu kama na moroni abakishana mu federation waeche karchina problemu she problem do kazi hazi kachuhenda yabungarita ushaka na mangalie kangabo mrajine mchorenge ye federation moronize basi na magane kangabo wananyanyi walobonje besho moroni mrajino lobonje yalona experience ya jamu ngarlieni ekaka mtingwanje choka ya moroni bahi na mangalie jokange na experience bonje ya suivez ya angalie joka ulazimu shari izikena uberefu ngebidio batike erreur Anton kaya ija wakati kaya rijebana rido fasireshi yesho hambabi besha zinafasi kaziti shange bidio mkomori ya some yelewe namne kao ye design ngebidio yende ngebidio ye management ya husu keep na husu ujere event ikaya yodo wakati joshinda rijuhunde mbaba hano sino yabo ngarjuhunde harma hatar hano ngeyabo kwezi ngarkazoki fu yabo na wamba Mwenyezi Mungu kayaminja ka usinye mtu fulani okanga mjoka yanga wenji ju kritike yabo kanga mibanunga mba fulani tsido shale o ikabiri rijiro Zimbabwe ntijwa mbabane bo lo harma gocho saidia jani fulani yabo leo hurendeje wakauje bani mimi ntika hula na hula alasha kafihirambe rijiremele fumasi si wabikanga risale yezinu rishinde renzo tangaza jibavu ni shari njie harba upande ukanga garsaidi yao yenti garsaidi yao unanya risijenda mwendo riji trompe haizo kaka mturunga haruma ya Facebook hatu ngamjurunga haruma Habarizacomores haizo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.